Au madoda yabona ukehla kwamba fanele kaze ntimba mina izobheka izinto ezenzakalayo fa maye ukwehla kwameka ya mina sentimba bafana ngizobheka izinto ezenzakalayo kule ndawo lapho esikhulele khona maye ukwehla kwameka ya mina sentimba bafana ngizobheka izinto ezenzakalayo kule ndawo lapho esikhulele khona indoda ngenjalo limrethi sihlala kancane sibakhumbule emakhaya indoda ngenjalo limrethi sihlala kancane sibakhumbule emakhaya mayela umhlaba uyaphenduka akusafanela isolo izinto ziyajika lapho esikhulele khona lapho esikhulele khona izinto ziyajika lapho esikhulele khona izinto ziyajika indoda ngenjalo limrethi sihlala kancane sibakhumbule emakhaya mayela umhlaba uyaphenduka akusafanela isolo izinto ziyajika lapho esikhulele khona izinto ziyajika lapho esikhulele khona izinto ziyajika lapho esikhulele khona Rikita kukuta kuchanga na chabuta KP au mzala wangu okala no mayela umhlaba uyaphenduka akusafanela isolo izinto ziyajika lapho esikhulele khona 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 aye boss awu madoda yabona mina so akazi madoda awudawuthi madoda umfana kasamagwe yisezinkulu zakwabuzi madoda ayindoda ismart le dawuthe Selibona nya chuchu linjani abantu bakithi athi nasiphilile sithi silibone isindawo ukuthi ayimakhulela ya makhulela yiko la apenzala khona mina ngochabuda ase polisela khona makhulela kula ntethe hayi Mfano mfichane ai baron yaani sema za kukupa kwa watu wafichane hapo bro boss
Sisalila izolo izinto ziyajika lapho esikhulele Uma khona izinto ziyajika bo lapho esikhulele Uma izinto khona ziyajika lapho esikhulele khona ziyajika izinto KB yazi abantu bathanda ukwenza ngomfana bona bathi pause uzathola umunye umuntu egama lomunye umuntu ophila njengaye la umnyama futhi yabona kulunganga lokho thola umunye futhi etshontsha inkomo zabanye abantu bakithi awuhambi lokho uthina le ndaba Mr Nkala awubatshela mfowethu le ndawo uthi chabudela kayinaki futhi kayithanda bona athi boss bro awaras abanye ngamasela shuwa sebethonda izinto zabantu maye lo mhlaba uyaphenduka abanye ngamasela shuwa sebethonda izinto zabantu maye lo mhlaba uyaphenduka indlu yemnyama ivalwa ababulala abantu bethontela abanye bayombelela khona indlu yemnyama ivalwa ababulala abantu bethontela abanye bayombelela khona Dube Tomani Awu madoda selibona nya